kule bala sonto nje siphuma kuyona mina laphana ngiyile Endlunkulu laphana ngiya egameni lani la lokuthi kunomkhosi Womhlanga uqala imkhosi akuyona esile sikhona imkhosi akuyona esile sikhotheme imkhosi eyesizwe sonke samaZulu bese iba nomlawuli wayo omnikazi wesihlalo bese iba nomlawuli wayo omnikazi wesihlalo yiyo ke lenkinga sibhekene nayo njengamanje ke yokuthi mina ngifuna ukuthi kuyisho lento engehlele lapha Endlunkulu ngiyicacise nje ngokusobala akekho umuntu nomlando wontanga yethu odlula mina uthinta Endlunkulu lapha ngifikile kwakuhle emveni kwalokho ngamukeleka futhi ukwamukeleka kwami ke ngimangalile mangithola umntwana ovanana wakwaminyamanzi engiyabula ngimi nama-colleague ami silo safika sangena ngaphakathi endlini mangiphuma lapha mangabeke lapha kusilinde ukuthi ke omdala aphume ngaphakathi endlini noNdlunkulu bekhona ukuwe yonke into ngibona mina lapha ngimi nama-colleague ami ophamandla konke ubona wamabaso nabanye abaningi Ukhala sakhe Mpense. Those are my colleagues engisebenzela emsakazweni kakhulu abanye bangifica khona abanye befika kanye nabo abanye bangifica bekhona fanele ukwazi ukuthi mina ngumsakazi number 1 I'm the broadcaster bengimi nabanye abasakazi okwesibili ngusomlando bengimi laphana ukucoshela umlando njoba ngilamanje ngimkhulumela umlando nje wezizukulwane ezayo okwesithathu mina ngiyibutho yabona ngigagwe lingenayo emabuthweni elingazenyezi eliqhakambisa elintshakaza yakwaZulu okwesine I'm the president of the Bhinqa Nation. The Bhinqa Nation belong to the Zulu tribe and to the all tribe that belong to an African continent that are highly appreciating their culture. Ingakho ke njengamanje ke ngithumalile mina ubaba engazi umntwana engazi angiyabulise kusigebengu ezothi laphana kuthiwa ngimi ngaliphi lapha kwashokocima ngikhuleka ngiliphi ewazi umlando wamaSendlunkulu sasinaye kufihliswa samabandla wonke sebuzile sasinaye emlandweni eminingi yezeke Endlunkulu ngisho emazweni aphesheya uyawazi umlando wami uqhakambeza uZulu mina izinga lami ngiyalaza ngiyona inkomo mina edonswa umfana omncane womchilo engalazi izinga layo kodwa inhlonipho enginayo nokukhuliswa kwahle kwami ngiyayazi ngakho ke kuyindumalo kimi ukuthi ubaba ezwe nje ngabafana abancane ababili abathathu lapha bethi nangu ngizokhuleka lapha kanti bekufika inkosi yakwachiliza lapha inkosi yasemadungini okuyiyona beyikhuleka lungena ngaphakathi Endlunkulu la khona isilo emveni kwalokho yasuka lapho eke yakhuleka emveni kwalokho uhlalo wendla abaholi bomdabu emveni kwalokho ngiyabona mina sengiyayabulwa la konke lokho kungitshengisa ukuthi there is an agenda behind that umntwana uvanana akasho mangabe efuna ukuthi abe uZulu yedwa nje phanqa akasho mangabe thina sixoshiwe Endlunkulu singamukelekile Endlunkulu akakusho lokho asithanda uZulu uhlukane phakathi asifisi uZulu uhlukane phakathi asikufisi lokho noma ngabe ubani osesihlalweni thina siyomeseka umthetho sisekelo weNingizimu Afrika uthi asikhulekele isihlalo esigazethiwe sifuthi sakhonjwa eke ngokomlando obuhlalo wesihlalo nobani othi ungene esibayeni mase nifuna ukushintsha kusasa noyishintshela nina mase nikhombe ikati noma nikhombe ingulube noma nikhombe niindlunkulu kaZulu fanele nihlangane nazo ukuthi niwutho ngathi mntwana uvanana niwutho ngathi ngaphandle kwethina eZulu lesihlala silutho. We are the biggest kingdom in Africa. We are the second largest in the world. Njengoba thina sizibonda singamabutho kaZulu sizisekelo zikaZulu akekho obaluleke okwedlula thina cela nikwazi lokho ngoba yithina esizinseka zobukhosi owawebuphi ubukhosi ugala umfukana dade owavusa ilembe isizwe sikaZulu siminza wathi ngasithe wena weqhawe ngasisona indaba ezitha nxe uvusa amehlo ubuke lezi zinyembezi esasingamathantala ezimizise isizwe sawuphiwa namakeba uyothuma bani kusasa ilembe lapha phama lathi mntaka sithayini khona
abeningangivuse ngani kuze kusuke umfana odade Ukhala ezongivusa beningangivuse ngani kulilwa ngesilelo sikanandi yiqiniso lelo bangakanala abafokazana abangamaqhawe Endlunkulu kaZulu abakhala ubukhosi baze baba lento obuyiyona ngakho ke ngiyacela ukuthi nisihloniphe futhi mina ngihambanga lapho ngoba bengixushiwe cha ngidumalile ngesandla nje somntwana bengiphuthuma mina unkosikazi wami mina ucula phesha kwezilwandle lapha nocula nombala faka phesha kwezilwandle no Drake ebuyile for 2 weeks eSouth Africa bese kuphinde la khona bekubalekile ukuthi ngimhlangabeze airport embiveni komkhosi womhlanga. He was landing international flight then arrive South Africa then net fresh for 4 months long not clear ago and then now I have to fetch her need give a hug. See, that was the main reason. Kodwa bengilindile ukuthi ngikwazi ukuthi ngibonane nomdala njengoba nobani engenele simanje Endlunkulu ayisithande yonke le nto akhomali mina ngiqisho eqisho lebasethi sekwasekho khona okukhonjwe Endlunkulu nani Endlunkulu musana ukusihlaza niyahlaza ngoba umuzi enikuwona umkhulu ngendlela eyisimanga sokuthi kubalekile ukuthi nicophelele lokhu ukuthi kungaphumi esandleni Nkosi bethu nenze kuyikho siyacela nje siyacela so landela lokho enikushilo so ngendlela lokho enikushilo bakwethu siyacela ihloniphe lokho